Dobrodošli ljudi u novi video. Aj malo da izađemo iz kuće, ona 2-3 videa što sam snimao tamo. Krenulo lepo vreme. Neće biti danas nekog rada. Pokazat ću vam što sam malo čačkao ovih dana, s čim sam se igrao. Ali današnja tema klipa je vraćena kilometraža na autu i šta ja mislim o svemu tome. Koga to zanima, to će biti glavna tema, sporedno ću vam pokazati još par stvari što se dešavalo. Koga to zanima, nek ostane u nastavku i pogleda video. E sad, kao što ste vidjeli u ovim uvodnim kadrovima, snimio sam Passata, a onaj test što smo radili, test izdržljivosti već dugo vremena, koliko će izdržati, je trenutno prekinut iz razloga što je istekla registracija. E sad, ima tu oštećenje šoferke i još nešto bi morao da sredim da bi možda prošao registraciju. Prošao bi. Tako da za sad je to sve stopirano, auto stoji. Da li ću ga krenuti sređivati iz početka, znači sve vađenje motora i detaljno sređivanje, jer kao što sam spominjao u par klipova, ovaj auto mi je to zaslužio, ne zbog neke vrednosti što ću ga srediti pa prodati, nego više ajde kažem sentimentalno, tako da li ćemo krenuti u taj projekat da sredimo ovaj auto u top stanje ili ne, vidjet ćemo u narednom periodu. Evo par slika, juče sam imao malo vremena, iskoristio sam jedno staro sedište iz nekog auta, nemam pojma ni iz kog, ali loša je bila koža. Ja mislim da su to sedišta od Golfa trojke, bila su u koži nekoj i htio sam da presvučem sedište od skutera. Evo slike iz skutera, ko je video jedan klip tamo u 11. mjesecu, negde uzeo sam ga za neku smešnu sumu, čisto da se isto igram kad imam slobodnog vremena. Volim te krševe i stare stvari, pa sam htio da presvučem sedište jer je bilo totalno iscepano. Evo slike i kako ono sada izgleda, nije ništa wow, ali bar sam probao i vežbao nešto novo, jer to nikad do sad iskreno nisam radio. Tako da, napišite dole, evo sviđa kako je ispalo. Jeste loša koža, nije nešto full zategnuto, ali meni je ok, bolje nego što je bilo nešto iscepano, video se sunđer na 80% sedišta, tako da meni je za sad ok. Nego da mi pređemo na glavnu temu. Glavna tema je vraćanje kilometraže na automobilu. Ovaj auto u kojem ja sedim ima 453.000 na satu, ali nebitan je on. Hoću da sa vama podijelim neko moje mišljenje o svemu tome i da čujem vaša mišljenja. Zato kad poslušate ovo, ako poslušate do kraja video, obavezno mi iznesite neki vaš komentar na sve to. Evo ovako, da počnemo. Standardna tema i tema je vraćanje kilometraže na auto. Znači, mnogi autoplacevi kod nas ljudi vraćaju kilometražu da bi lakše prodali auto. I to je veliki problem. Iz kog razloga? Po meni kilometraža mi je samo signal i znak kad treba da radim neki servis na auto. To da li je auto prešao 500.000 ili 300.000 ili ono što oni spuštaju sa 300 na 180.000 standardnih, meni ne menja puno. A sad ću vam objasniti zašto. Svi se žale kako prodavci vraćaju kilometražu i to nema sumnje, to nimalo nije u redu i veliki je problem. I uopšte ne treba tako postupati. E sad, ali sa druge strane, smatram da isto prevelik broj ljudi daje pažnju toj kilometraži. Sad ću vam objasniti iz kog razloga. Po meni kilometraža na auto je možda na 5. mjestu kad kupujem auto, nebitno 6. Uopšte nije prioritet neki. Iz razloga što ako kupujem auto i pregledam ga i auto je u odličnom stanju, znači sačuvan, motor lepo radi, nebitno da li su, pošto ako dajete 5, 6, 7 hiljada za auto, nećete gledati da li je odrađen mali ili veliki servis. Smatram da čim uzmem taj auto, odvojit ću i tih 400-500 eura na tu sumu, odraditi taj servis i bit ću mirne glave da sam ga odradio. Znači, pregledamo interijer, eksterijer, trapove, rad motora i neke te osnovne stvari kad se kupuje auto. I ako je to sve super, a auto ima 300.000 na satu, mene neće to odvratiti od kupovine tog auta. Ja znam da ljudi gledaju kilometražu zato što smatraju da, ne znam, neke servisne intervale ima svaki auto i on kad pređe 200-300.000, potrošenost tog auta je mnogo veća od ovoga sa 100.000. Ima i to.
Ali shvatite da je dosta do toga kako je auto vožen i kako je auto pažen i da li su uopšte ti servisi urađeni. Zato kilometraža vam ne menja puno. Ima dosta dobrih kanala kod nas koji predstavljaju te aute iz uvoza i puno puta su i u videima pokazali svuda da ako je nešto upisano da je urađeno, ne mora značiti da je uopšte urađeno. I sad vi uzmete auto sa 150.000, platite ga skuplje 1.500 eura ili 1.000 od onoga sa 250, kao ima servisnu istoriju održavano i očuvano, to ništa ne mora da znači. Znači, gledajte trenutno stanje auta. Ili primjer, ovaj auto ima 100.000 na satu, sve je ok, a bio je u nekoj teškoj havariji, iskrpljen je i ostalo i onda ste opet u problemu. Tako da vama, po meni, to jest meni bar, ta kilometraža ne predstavlja nikakav faktor prilikom kupovine automobila, jer može biti 100 stvari. Znači, što, naravno, svi kad pričamo o vraćanju kilometraži, bojite se da li je vraćanje, da li je to prava kilometraža. Druga stvar je kako je taj auto sačuvan u tih 100-150.000. Može ovaj 300.000 biti 10 puta više sačuvaniji od toga sa 100.000. Znači da sumiramo još jednom. Sve zavisi ko je posjedovao, ko je bio vlasnik i kako se brinuo o autu. Bar ja tako razmišljam. Bio on sa 100, 200, 300.000, ne mora ništa da vam menja. Tako da, kad kupci shvate da im kilometraža nije na prvom ili prva 3 mjesta prilikom kupovine auta, ja mislim da će samim tim i smanjiti to vraćanje kilometraža i te gluposti koje rade prodavci, manje će biti puno toga. Automatski čim kupcu nije bitno da li on 150, 200, 300.000, tad ni prodavci neće imati potrebu za smanjivanje kilometraže. I ta, po meni, glupost sa kilometražom bit će izbačena i onda ćete automatski bolje znati. Nebitno, meni je bitno ako on ima i pravih 400.000, ali da znam šta je rađeno i kako je održavan taj auto, da bi znao ja u buduće šta da radim sa njim. Tako da, ljudi, smatram da stvarno treba da bacite tu kilometražu na neko 5. 6. mjesto prilikom kupovine auta. Možda ja nisam u pravu. Ako vi imate drugačije mišljenje, izdvojite minut 2, napišite dole da ljudi čuju i druga mišljenja i da konačno tu temu sa vraćanjem kilometraže, bar po meni, izbacimo iz priče prilikom kupovine automobila. Ja znam da je uvijek je bolje. Dobro je kad auto pređe 80.000, neko brinu o njemu i staja u garaži i pomalo vožen i to je onda faktički novo auto, ali to se i na samom autu vidi. Znači, nema, stoji, zazori su dobri, nema gita na sebi, nije bio u nekoj havari pa staja u nekoj radionici 5 godina pa je urađen, sređen i sad se prodaje pod nov. Znači, prilikom kupovine sve to vi možete da proverite. Tako da, kilometražu, po meni, batalite. Ako smatrate da nisam u pravu, normalno napišite dole i recite šta vi mislite o svemu tome. Tako da, eto, obradimo i tu temu o vraćanju kilometraže i kakvi su problemi prilikom kupovine. Jedini problem koji ja smatram, da ako auto ima servisnu istoriju i pravu i da je stvarno to sve urađeno, a neko došao, napravio se pametan i vratio tu kilometražu, samo vam može poremetiti redosled redovnog održavanja vozila. Ništa po meni drugo. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste odgledali do kraja. Bacite like, zapratite kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tad, ćao!